Shalom shalom bene data muravugana n'umuzezi wa shingiro Nduwayezu Jean Claude asengera muri Garison des Âmes ariko iganiro muragishikirizwa ku buryo bwa Holy Mountain of Christ Ministry ni ministere arongoye. Ikiganiro mukunda kumviriza kandi mukunda mwese ni ikiganiro gifite intumbero yo kwereka abantu ko Kristo ari we wenyene aduha kwidegenja nyakuri cyitwa isoko y'umwidegenjo kandi gifite urufatiro ruri muri Yohana 8:32 aho Yesu yabwiye abantu arababwira ngo muzomenya ukuri ariko uko kuri niko kuzobaha kwidegenja. Nukuvuga ngo Yesu niwe kuri, niwe umwana yaje gutanga ukuri mwisi. Umumenye uburonso ukuri si bijya byose twibaza ahubwo ukuri ni Kristo. Rero uyu munsi turagomba kuvugana muri iki kiganiro ukwihana. Bene data, kwihana ni izihe nsobanuro zo kwihana nyakuri. Kwihana nagihaye insobanuro zishika kuri 4 ariko uyu mwanya mu kiganiro cya mbere turavuga kuri 2 hama tuze kuvuga mu kiganiro cya kabiri tuzovuga izindi nsobanuro 2 zo kwihana. Naganda babwire bene data, agakiza kabanzirizwa no kwizera Kristo mugabo biciye mu kwihana nta handi kabonekera. Uno munsi abantu benshi ntibariko barashaka inyigisho yo kwihana, ntibariko barashaka kwezwa no gutunganywa, bariko barashaka gutunga, bariko barashaka kwakira, ariko ntushobora kwakira ibyo byose amamodoka amaviza ibindi byose ukeneye mu gihe utabanje kwihana. Kuko naganda kubwire ngo uwo mugisha uzoro muvanze n'ivyaha, uwo mugisha nyene ni uzokwica, uwo sumugisha ahubwo n'urupfu kukujana mu rupfu. Reka rero ndababwire bene data, tunyarukije tubanze dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo 5 umurongo wa 11 cyo dusoma na 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanuro kuko mwabaye bitumva. Naho mwari mugeze kuba abigisha mwaramaze igihe kirekire mwiga mukwiye kongera kandi kwigishwa. Aba bantu b'Abaheburayo bari bamaze igihe yari shengero rimaze umwanya giga, ariko umwanditsi arababara cyane aravuga ngo mumaze igihe kinini mwiga ariko ntimurashika kukumenya ukuri. Niko bimeze no muri kino gihe aho abantu benshi babuzuye amashengero buri munsi wa Mungu n'indi minsi hagati mu ndwi. Abakristo mu Burundi 90% bo barabakristo ariko guhinduka byarananiranye. Abantu baratonda bakaririmba bakavuga ubutumwa bakaba abaprofete bakaba abapasteri ariko guhinduka wakurondera mu byo bakora bikabura. Kandi tuzi ko Yesu yavuze ngo tuzobamenyera ku byo mwama. Bene data, nico gituma uyu mwanditsi yarababaye ngo agere kuri 6 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko rero turengana ibya mbere bya Kristo twigira imbere dushiye ku byo gutunganywa rwose, twoye gusura gushira itanguro ryo kwihana ibikorwa by'imfa gusa no kwizera Imana. Yari yabonye yuko bagumye mu bya mbere, bagumye mu kwihana, bagumye mu kutamenya ico gutunganywa kubasaba. Acara babwira ngo ndabinginga murengane ibya mbere byo kwihana, murengane ibya mbere, murengane mugira ahantu mutunganizwa rwose. Reka ndababwire bene data, nta bundi butumwa Yesu yaje azanye mwisi, ariko nuwamubandirije Yohana Umubatizi yari yaje avuga ngo nimutegure inzira z'Uhoraho, ngo mwihane muhunge uburake bugiye kuza. Yesu aje aravuga ngo nimwihane ku bwami bw'Imana buri hafi. Intumwa ziwe zamubandirije zaravuze barazaje ati dukora iki? Zaravuga ngo nimwihane ku bwami bw'Imana buri hafi. Nubwo butumwa bukuriye kuvuga uno munsi nibyo umugisha turawukeneye, ariko bene data uyu mugisha ubanzirizwa no kwihana. Esaya umuvugishwa komeye umuhanuzi w'Imana mugabo ngo arahanura igice cya mbere cya kabiri cya gatatu muri Esaya ngo agere muri 5. Imana iramubwira 5:6 ngo yewe Esaya ndagomba gukoza ikara ryawe ku munwa kuko iminwa yawe yanduye. Na Esaya arabyibona kuko iminwa yiwe yanduye. None ko yanduye kuvuga mbere ariko akora iki? Kwihana ni intambuko ntabanduka, ni intambuko tubanza kujako, ni intambuko tutarengana. Rero nari nababwiye ko ngomba kubabwira yuko intambuko zo kwihana ari nka 4 cyangwa insiguro. Mugabo no munsi ngomba kubabwira 2 tutangura. Maze ndababwire ko kwihana bibanzirizwa no kwicuza. Ukicuza ibyaha wakoze. Mugabo kwicuza ro kwicuza kubi no kwicuza kwiza. Kwicuza kwiza no kwicuza umwana w'icyangazi yakoze. Yari yakoreye agaba umuvyeyi aronona itunga mugabo yicuza arihana. Ariko Yuda mwibuke ko yicujije mugabo yicuza nabi birangira agiye kwiyahura. Rero uno munsi ndababwira ku nsiguro zo kwihana mukamenya kwihana neza. Reka ndababwire biriya mukunda byose bababwira ngo pokea akira amaviza akira ibiki, ibyo ndabifata ko ari nk'ubwana. Maze nk'ubwo bwana umwana akunda imbombo, umwana akunda ijojo, umwana akunda ibisuguti, mene utwo tuntu tudashobora kumugirira akamaro. Mugabo umaze gukura uramenya kurengera imbombo ukabona ko ari ibindi byo gutunga by'umumaro. Rero kwihana insiguro
gikomeye no gupfa mw'isi, ugapfa mw'isi, isi ikakubura. Iyi si dupfamwo si ugupfa tukaja ku mpanda, ni systeme satanike twarimo kuva kera yo kuba mw'isi ukarengana ibyo wahora ukora ukumva ko wabipfuyemo. Barakubona mu kaboregwe ukavuga ngo narapfuye ngaho hantu sinkiriyo, barakubona mu makaraoke, barakubona mu mabwate donwe, barakubona muri ibyo byose ugapfa bikakubura. Bamwe bakubonaho kera bakakubona bakaguhiga bakakubura. Reka ndakubwire ngo iyo wapfuye mw'isi ukabisubiramo, Imana igasubira kubona uri muri bya bindi. Mwene data ikubona nk'umuzimu, kuko umuntu yapfuye mu kintu akasubira kugaragara aba ari umuzimu. Paulo yavuze ngo narapfanye na Kristo nongera nzukana nawe. Yari yarapfuye mu ngeso, yari yarapfuye mu byo yagenderamo, yari yarapfuye muri byose. Mbega wewe ibyo wari warapfuyemo ntiwabisubiyemo? Raba neza ijuru ntibe rikubona nk'umuzimu mwene data. Reka ndababwira iki kintu, uno munsi Yesu yaravuze ngo ntibadukure mw'isi, ariko ngo tugume muri iyo mugabo tudasa n'ab'isi. Kandi reka ndababwira ubutumwa buravuga ngo Yesu agiye guhamagara intumwa yazibwira ngo nkurikira nzobagira, ntiyazibwira ngo nkurikira mwebwe ngo muzobe ico mushaka. Urakurikira hama akakugira ushatse. Reka rero guhendwa kwihana no gupfa mw'isi. Ni mutarapfa mw'isi rawuhindukire. Isi kurigira kabiri ni metanoia mu kigiriki, bisigura ngo changement de direction, guhindura iyo wari kuraja ugahindura ubwo nyene ukerekeza mu yindi nzira. Umuntu yabishoboye neza ni Loti, Imana yaramubwiye ngo genda ubangamiye urangamiza ugenda isowari kuri uriya musozi, ugakebereza na gato urapfa. Mwene data reka ndakubwiye kugisowari byasigura yuko turiko turaduka ni nko kwihana uva mu gisagara kirimbukiro uri kuragenda kirazira ko usubira guhindukira ubugira kandi. Uwahindukiye ni Mukaroti yabaye inkingi y'umuntu. Mbega wewe umaze guhindukira kangahe mwene data? Uno munsi niko ndakubwira namba ugomba kumenya abahindukiye, reka gusubira inyuma, reka guhindukira, reka kuba umuntu agenda azimagirika. Uno munsi kwihana no guhindukira. None wewe warahindukiye, nimba warahindukiye nturasubira kuraba inyuma. Ni umaze kuraba inyuma uri inkingi y'umuntu, umaze kuba inkingi y'umunyu kangahe, umaze guhindukira kangahe. Tugomba ngo wiyeze witunganye. Woba utarakira umwami Yesu, wewe ndagusengera kugira ngo umwakire uno munsi uronse ubu butumwa bwiza. Ndakubwira ngo wewe uno munsi wowe utarihana, wowe utarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wowe ndagukeneye ngo witunganye. Nawe wowe uri mwishengero nawe wowe nyene uno munsi ukabubona byaranse, ubwo umusubira inyuma, ubwo umuhindukira, gupfa ku cyaha byarakunaniye, nawe nyene ndagusengera kugira ngo Imana yo mwijuru ikugirire neza. Mana data wa twese uri mwijuru, ndambuye ikiganza nsengera umuntu wese ariko arakurikira ubutumwa bwiza. Kwihana no gupfa ndasabye ngo apfe mw'isi, apfe ku cyaha cyose yararimo. Uwo muntu yari mwishengero umwanya munini mugabe kamunanira guhinduka, ndamusenge ngo ahinduka acumba ubutumwa, afate ingingo kuko natanayifata. Igihe kiratwegereje ngo umwami Yesu aze gutora abo yarobanuye, aze gutora abo yahamagaye. Ndasenze ngo uyu muntu ntazosigare, uyu muntu yumvise ubutumwa kuko buzomwagiriza. Ndasenge n'uwo muntu atarakizwa yakire umwami Yesu, ahindukire yakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ahinduke nyakuri, ibintu byose bizogende neza. Urakoze mwami Imana yo mwijuru kutwumva no kutwumviriza no kumva ibisengesho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen.